Ya Allah, nenek beng kesenina, saya sebab tawak, saat ni keman tawak. Paham kena niki? Kan kadang-kadang banyak suami yang umurnya masih muda, tapi kelihatan tua. Kembali tawak senina. Perempitan dek rambut semameng. Kekarum tawak pira je umur mesti dah, net ketua. Nek mas, anu lalu kira, net ketua tu balik. Nah ni kat telung dasa 5, tiang umur telung dasa 6. Mana potek bulu, bermetan dia potek bulu, tuan guru lasing, senina. Belen beli skincare, belen beli bilang jelu, dek man hak lainan malik, belen terbeli antek barak ke balik pelak sempeduk, barak ratin kapak, belen terbeli antek penang semama, dan tonan pikir. Maka jauhkanlah aku, bahasa Nabi Daud, dari uban yang menyebabkan aku tua sebelum masa waktunya tua. Masih bajang makin loek lagu wah tua. Ya tambah si seninan begawe ya. Enggak anporo no begawe anak kak yo ni nelik TikTok sana. Pas sudah suami-suami ini kayak tuyul lu nih. Nggih di malam hari dikasih nyusu, pagi hari disuruh kerja ini.